agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagikica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje aho dukurikiye muri kano kanya ngo haye ikaze mu kiganiro Hitamo, ikiganiro cy'ubuzima bw'imyororokere kigufasha kugira amahitamo meza atuma ubuzima bwawe bw'imyororokere buba buzima. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Amategeko y'u Rwanda hari icyo avuga ku burenganzira bujyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. By'umwihariko muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku burenganzira bw'abangavu n'ingimbi kuri serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Ese ubwo burenganzira ni ubuhe bijyanye na serivisi? Kuba babufite se bisobanuye iki mu guhangana n'ingaruka zishamikiye ku buzima bw'imyororokere zirimo nk'inda zitifuzwa ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye? Iri tegeko rero ryaje gukuraho inzitizi zagaragajwe nk'imbogamizi zikomeye zo kubona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ku bangavu n'ingimbi basabwaga guherekezwa n'ababyeyi. Uwo ni Bazarama Marie Michel, umukozi ushinzwe imibereho myiza mu muryango utari uwa leta Réseau des Femmes. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku burenganzira bw'abangavu n'ingimbi kuri serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Mbere yo gutangira reka nkubwire ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Reka twakire Bazarama Marie Michel atangira tubwira icyo amategeko y'u Rwanda avuga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere muri rusange, ariko twibanda ku bangavu n'ingimbi. Serivisi z'ubuzima bw'imyororokere zigenewe abangavu n'ingimbi ziri mu mategeko y'u Rwanda, aho tuzisanga mu itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda nimero 026/2025 ryo kuwa 17 Nzeri 2025. Ingingo ya 21 y'iri tegeko, iyi ngingo ivuga ko ubuzima bw'imyororokere y'abantu ugizwe n'ibintu 8. Icya mbere ni ukwita ku buzima bw'umubyeyi twite mu gihe cyo kubyara na nyuma yo kubyara. Icya kabiri kigize ubuzima bw'imyororokere y'abantu muri iri tegeko ni ukwita ku buzima bw'umwana ukivuka. Icya gatatu ni ukuboneza urubyaro. Icya kane ni ugukumira no kuvura indwara zandurira mu myanya ndangagitsina. Icya gatanu ni ugukumira no kuvura izindi ndwara zihungabanya ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Ikindi ni ugukumira no kwita ku bibazo byo kororoka. Muri iri tegeko kandi rivuga ko muri ibyo bintu 8 harimo no gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina no kwita ku warikorewe. Ikindi ari nacyo cya nyuma ni ugukora ubukangurambaga mu rwego rwo guhindura imyumvire ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Tugarutse nko ku bangavu n'ingimbi by'umwihariko, twavuga ko muri izi serivisi ni izihe by'umwihariko zibagarukaho? Ku bangavu n'ingimbi nk'uko twatangiye tubivuga, ni serivisi zose z'ubuzima bw'imyororokere, ariko cyane cyane serivisi zibagarukaho ni izijyanye no guhabwa amakuru mu buryo buboneye. Ikindi gikomeye kibagarukaho ni serivisi zijyanye n'uburyo burinda gusama. Hari na serivisi zindi zihariye zijyanye no kubavura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyane cyane nk'abangavu basamye inda bakiri batoya. Hari serivisi zo kuba babafasha kugira ngo babakurikirane batwite. Muri rusange zose zirabareba, ariko by'umwihariko ni izo ngizo nababwira. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Arakoze cyane Michel kutwinjiza mu mategeko. Iri tegeko agarutseho rigenga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda ryanazanye impinduka ku bijyanye n'imyaka yo kwifatira icyemezo kuri izo serivisi. Kuri ubu abangavu n'ingimbi bafite imyaka 15 kuzamura bemerewe kwijyana kwa muganga badaherekejwe n'ababyeyi. Ni mu gihe mbere byasabaga kuba bafite imyaka 18 kuzamura.
ese Réseau des Femmes nka bamwe mu bakoze ubuvugizi kuri iyi ngingo babyakiriye bate? Bisobanuye iki se mu mitangire y'izo serivisi ku bangavu n'ingimbi? Izi mpinduka zabaye mu mategeko nka Réseau des Femmes turabishima cyane kuko byaje nk'igisubizo cyari kije gitangwa ku buvugizi Réseau des Femmes yakoraga. Iri tegeko rero ryaje gukuraho inzitizi zagaragajwe nk'imbogamizi zikomeye zo kubona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ku bangavu n'ingimbi basabwaga guherekezwa n'ababyeyi cyangwa se undi bahagarariye mu rwego rw'amategeko kugira ngo babashe kubona izi serivisi. Ibi rero bikaba byarongeraga imibare y'abasamaga inda z'imburagihe cyangwa bakiri abana batoya, ndetse bamwe bakanarwara ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ntibabashe kuba bajya kwivuza cyangwa se bakagira isoni cyane ko no kuganira ikiganiro ku buzima bw'imyororokere cy'ababyeyi n'abana hari byinshi bikikizitira harimo n'imbogamizi z'umuco. Ubwo rero leta nk'umubyeyi yarakoze kugira ngo idushyirireho iri tegeko. Ikindi kandi ubusabe bwacu bwashingiraga ku kurengera uburenganzira bw'umwana ku kugirirwa ibanga. Ubwo rero twarabyishimiye cyane. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Turacyari mu kiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Turi kuganira ku burenganzira bw'abangavu n'ingimbi kuri serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Ni byiza ko izi serivisi zifasha abangavu n'ingimbi kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere zigenda zinozwa. Ariko nanone hari abangavu batungurwa no gusama inda batifuza cyangwa se bakaba banahohoterwa. Aha niho dusanga amategeko afasha ubyifuza kuba yasaba serivisi yo gukurirwamo inda mu buryo bunoze, safe abortion. Ayo mategeko nayo tugiye kuyagarukaho. Ese ni izihe mpamvu zatuma wemererwa iyo serivisi? Nuwuhe muganga se wemerewe kuguha iyo serivisi? Ni ikihe kigo cy'ubuvuzi wayihererwaho? Ese indikurwamo igomba kuba itarengeje ikihe gihe? Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange rigena ibyiciro 5 by'abemerewe gukuramo inda mu buryo bunoze kandi bwemewe. Ingingo y'125 y'iri tegeko ikavuga ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo gukuramo inda byakozwe kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere nuko ubutwita ari umwana, nukuva ko ari munsi y'imyaka 18 y'amavuko. Impamvu ya kabiri nuko wakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Impamvu ya gatatu kuba wakuriwemo inda yarayitewe nyuma yo kubanishwa n'undi nk'umugore n'umugabo ku gahato. Impamvu ya kane kuba wakuriwemo inda yarayitewe n'uwo bafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri. Impamvu ya gatanu nuko bindi bangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana twite. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Ninde muganga rero wemerewe kuguha iyi serivisi? Iteka rya Ministre nomero 002 akarongo kaberamye MOH akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 29 Ugushyingo 2024 rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuremo umuntu inda. Rivuga ko uyu muganga ari ufite ubumenyi mu buvuzi bw'abantu, ufite nibura impamya bushobozi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'ubuvuzi kandi wemewe n'urwego rushinzwe kugenzura imirimo y'ubuvuzi mu Rwanda, ukorera mu kigo cy'ubuvuzi cya leta cyangwa ikigenga. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. None si ikigo cy'ubuvuzi cyemerewe kuguha iyi serivisi ni iki? Iri teka rya Ministre rivuga ko gukuriramo umuntu inda bikorerwa mu kigo cy'ubuvuzi cya leta cyangwa ikigenga cyemewe na Ministeri ifite ubuzima mu nshingano gukora nk'ibitaro, nk'ikigo nderabuzima cyangwa nka polyclinique. Icyakora Ministeri ifite ubuzima mu nshingano nayo ishobora kwemerera clinique yujuje ibisabwa gutanga serivisi yo gukuramo inda nyuma yo gusuzuma ibyo bisabwa. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. None sindikurwamo ntigomba kubirengeje igihe kingana gute? Iri teka rya Ministeri n'ubundi rivuga ko uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana twite, indikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22. Aha ni ukuvuga amezi 5. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Muri rusange rero nibyo amategeko y'u Rwanda ateganya kubijyanye no gukuramo inda mu buryo bwizewe, safe abortion. By'umwihariko kuri iyi ngingo y'ahantu hemewe, Réseau des Femmes n'umwe mu miryango yakoze ubuvugizi kugira ngo iyi serivisi imanurwe ive ku rwego rw'ibitaro igere ku bigo nderabuzima. Ese uyu muryango wabyakiriye gute? Bisobanuye iki se mu mitangire y'iyo serivisi? Bazarama Marie Michel nibyo agarukaho. Murakoze cyane, turishimira intambwe yatewe nka Réseau des Femmes. Icyo twakoreye ubuvugizi nuko mbere na mbere abangavu n'ingimbi bari bakeneye kugira ngo babone serivisi hafi yabo babafashe, cyane ko nk'iri tegeko ryagaragazaga mbere yuko bakwiye kujya babifatira ku bitaro byo ku rwego rw'akarere. Ubwo rero ugereranyije
urugendo ruba rurimo ni kure cyane ku buryo byabagoraga. Ubwo rero twishimira cyane yuko begerejwe izi serivisi. Ubwo rero ni intambwe yatewe, ariko aha ndagira ngo ngaruke ku nzitizi zikigaragara, kuko hari ikibazo cy'ubuke bw'abaganga, ariko turacyakomeje kugira ngo dukomeze gukora ubuvugizi, wenda n'abandi bakozi babifiteho ubumenyi nk'abaforomo cyangwa se ababyaza babe babasha gutanga iyo serivisi, kugira ngo abasaka iyo serivisi bajye bayibona mu buryo bwihuse. Ikindi kizakomezwa wenda gushyirwamo imbaraga ni ukureba ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko mu buryo buhamye, ari naho tuzakomeza gukora ubuvugizi, ndetse nka sosiyete sivile naho dukomanze hose tugashaka uburyo ishyirwa mu bikorwa n'iyubahirizwa ry'aya mategeko yashyizweho kugira ngo yorohereze cyane cyane ba Rwanda rw'ejo, abangavu n'ingimbi, akomeze ajye mu bikorwa. Twizera ko bizatanga umusaruro. Michel, nibyo rero amategeko ashobora gutanga uburenganzira nibyo kuri serivisi z'ubuzima bw'imyororokere, ndetse muranabyishimira ko ayo mategeko yatowe, ariko nanone kuba amategeko yaba ahari ariko abagenerwabikorwa bayo batayazi, n'ubundi ntacyo byaba bimaze mu mitangire ya serivisi. Twavuga ko ubu nyuma y'ubu bukangurambaga bwose mwagiye mukora, nyuma y'ubu buvugizi, aya mategeko akatorwa, hakurikiyeho iki? Murakoze cyane. Nk'uko byumvikana, hakurikiyeho kumenyekanisha byimbitse aya mategeko kugira ngo turengere ubuzima bwa benshi, turengere ubuzima bw'urubyiruko rwacu. Muri urwo rugendo rero tugenda dutegura ubukangurambaga butandukanye, haba mu itangazamakuru, haba aho dutuye, kugira ngo dutange ubutumwa, dunasobanurire ababyeyi cyane cyane bakunze kugira impungenge kuri aya mategeko, tubabwire ko iri tegeko ritaje gukuraho inshingano zabo nk'ababyeyi, nibaganirize abana babo ku buzima bw'imyororokere, kandi bumve yuko nubwo itegeko rivuga yuko atari ngombwa ko aherekezwa, ariko nta cyiza nko kugira ngo umubyeyi agirirwe icyizere n'umwana, amuherekeze, anakurikirane n'ibindi biza gukenerwa. Ubwo rero ntabwo byaje gukuraho izo nshingano, n'icyo ngicyo nagira ngo mbanze mbamareho impungenge. Muri ubwo bukangurambaga rero tugerageza no gutanga imfashanyigisho nibura zikubiyemo iby'ibanze muri aya mategeko, ndetse tukanabasaba yuko ubimenye yagenda bibwira mugenzi we, kugira ngo hatazabaho kugwa mu ruzi urwita ikiziba ku mugani, ariko bitewe n'uko utabashije kumenya. Turakora ibishoboka byose, turakorana n'abafatanyabikorwa kugira ngo ubutumwa busakare hose, kugira ngo izi serivisi ku bangavu zibashe kubageraho nuko baba babibwiwe. Ubu butumwa rero nitutange uko bishoboka, tukomeze gukora n'ibyo bikorwa bitandukanye, haba aho dukorera mu karere ka Gasabo, ndetse bikwire n'ahandi hose binyuze no ku mbuga nkoranyambaga zacu no mu biganiro tugenda dutanga umunsi ku munsi. Murakoze. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi. Wabyumvise ko amategeko y'u Rwanda ateganya uburenganzira ku buzima bw'imyororokere. Ni byiza rero ko abagenewe ubwo burenganzira babubyaza umusaruro. Reka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro, ariko mbere yo gusoza nkwibutse ko wifuza amakuru arambuye kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakira na yombi. Njyewe gutegura iki kiganiro nkabana kikugejejeho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Mugire ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ntago cyica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore, ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.